iMadiketseng TV igama lami nguTshepo ngwakamsimango. Manyisa ungumdlali weMamelodi Sundowns. Kunembiko ke ukuthi ke kungenzeka ukuthi ke alishiye leli qembu ajoine ke yona ke ibidvest. Sesiphetha usakhumbula ke ngo2010 kwiFIFA World Cup la ibafana bedlala khona ke neMexico. Umdlalo waphela ngo1-1. Icommentary le esikunikeza yona ilethwa uHudla woKhozi FM. Yes! Tshabalala! Awungakhuluma okhulumayo. Renilwe ipasi yakhe. Siphiwe Tshabalala yinkunzi lomfana. Awuyingwenya engahlala emanzini. Siphiwe Tshabalala waphuma otiqelelele ngakho sokunxele akangathethezela la phela ngomzuzu wamashumi amahlanu nanhlanu. One bafana not Mexico. Nalike ibhola manje ukukhuthaza yena phela ibhola ke manje le Mexico ngayingoba ningi abeMexico. Yes, Rafael Marquez imakingi ke sikulele bafana beninzima.